Ассаламу алейкум, эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалының 1035 күні девам етмекте. Студияда мен Шевкет Аватулаев чалышам. Бүгін Киевде Айдар батальонын аскері Қарымтатары Руслан Муждабаевнен ведалашалар. Руслан Муждабаев 60 яшында жебеде юрегінің тоқтамасындан вефат еткендір. Евелсі айтылған кебі ведалашов мерасим Украина мұстақырлік мейданыда дегелде шымды Киевдегі Бажана жаддесі едіжі адресі бойынша өткерілі. Ведалашовдан сон аскерінің жесетіні бравырыге алып кетежеклер женазеде анда кечежек. Руслан Муждабаев Афган ұжым ротасындан женклешті о Евромайдандан атуға қадар олған месафені кечкендір. Жебеде о дайма туған Қырымны қатырлай ве оны Русия ишгалжелерінден азат етмеге арз еткендір. Тәпсілетлі невбетеке яйынларымыздан огрене білесіңіз. Учіне низбетен қарарлар деңіштірілмеді, біріне есе белгіленген жезаны рет етіп, апыз жезасыны да арттырмаға істейлер. Түнебін Москвада юқары Рус махкемесі қабатланған 4 ақиярлы Қырым татарының шикаетіні бақты. Евелсі Русияның Шымали Кавказ арби махкемесі Нури Примов, Рустем Ваитов ве Фират Сейфулаевқа 5 ел апыз жезасыны белгілеген еді. Руслан Зейтулаевқа есе 7 ел. Эпсіні Хизбу Тахрирге лақасы бардыр деп терроризмде қабатладылар. Прокуратура Зейтулаевқа апыз жезасы 15-тен 20 елға қадар артырылмасыны талап ете. Мен өз фікірімні деңіштірмем, чүнки мені бірде-бір әрекетлер үшін дегілде фікірім ве түшінжем үшін жезалайлар. Мен әркес кібі түшінмейм, мен өзімі қабатлы оларақ танымайым. Мы находимся в СИЗО уже второй год. Біз апысты 2-ші ел болуынамыз, тақдирімізге ешбір тесір етіп оламайық. Повлиять на свою судьбу. Потому что такое ощущение, что мы... Біз шымды сценарий бойынша олған бір нұмайышта іштірак еткен кібіміз. Бұл есасен тақиқат ве махкеменің бірінші басамағында дуйлайды. Это касалось следствия. Задаешься как следствие вопросом, где же права... Ақ адалетлік сөз ве дин сербестлігі қайда? Махкеме адалетлі олғаны ве Русияде кефіл етілген ақлар күтілмесіні істейім. Сегодня в Верховном суде Зейтулаевқа низбетен шығарылған қарар қанунсыз олғаны танылды. Енді оны бұл группаның ел басшысы оларақ танымаға істейлер. Севастопольской ячейки, по-другому я не назову. Пырым Русия газ системасына қошылған енді ишгалжілер газ арты кесілмейі берілежегіне ишандыралар. Түнебін керечте тантаналы газ беру мерасим өткерілді. Мавы яқарлық ярмадаға Кубайндан кереч бұғазы астындан келе екен. Берілген газ вастасынен Қырымны электроэнергия жеттен мұстақыл етмекке істейлер. Қырым үшін бұл объект пек мұйымдыр. О ярмаданы газ меселесінде мұстақыл ете. Нетижеде о Қырымны электроэнергия жеттен мұстақыл епажақтыр. Бұл газның чоқысы құрылған электростанцияларға берілежек. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Америка Қошма Штатларыны ИГИЛге қол тұтқанында қабатлады. Айтқанына көре бұны таздықлаған делелер де бар екен, ләкин олар да ачықланмаған. Вашингтон есе бөле қабатлауыны темелсіз олғанını білдіре. Ләкин гизлемей күрд тақымларына дестеклей. Түркияде есе бұл бірлешмеде террористик olarak tanılған. Koalisyon güçleri ne diyorlardı başından? Başında söyledikleri şuydu. DAEŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz diyorlardı. Hatta bizi de DAEŞ'e destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Ve tam aksine terör örgütüne DAEŞ de dahil olmak üzere YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Türkiye destekli muhalif güçler ile YPG ve bölgede bizim destek verdiğimiz diğer kuvvetler arasında var olan bazı gerginliklerle ilgili olarak elbette teyakkuzdayız. Ve yine bu gerilimler sebebiyle yakından çalışıyor, müzakere ediyor ve eşgüdüm sağlamaya çabalıyoruz. Türkiye'de Қырым-татар әдеби тілі ве швелері ақында китап шығарылды. Китап вастасынен шетелде яшаған Қырым-татарларына әдеби тілін ашламаға істейлер. Ялова шиырының Қырым-татар дернегінде өткерілген тақдим мерасимінде мұхбирimiz Эмине Халил болынды.
Yalova şehrinde yerleşken Kırım Tatar derneklerinden birinde Reberiyet dengişmesi sebebinden azalar ve misafirler toplandı. Yanı saylanğan dernek reisi Metin Aydın'ın esas gayelerinden biri Kırım Tatar meselesini yaş nesilge anlatıp başlatmak. Bunun ile beraber Metin Aydın Kırım'da Kırım Tatarlarının çoklaşmasının pek mühim olganını saya. Ve bu sebepten bütün dünyada bulungan Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytmaları gerek dep saya. İşgalin derhal kaldırılmasını bir kere istiyoruz. Siyasi amaçlarla yapılmış bir şey. Sadece işgalin kaldırılmasını değil, işgal kalktıktan sonra diğer Türki devletlerde olan Tatar nüfuslarımız, özellikle Özbekistan'da olan Tatar nüfuslarımızın mutlaka yurda dönüşü sağlanmalı ve derhal Kırım'ı Rusya'nın boşaltması lazım. Dernekte toplangan insanlarga yakınlarda Nail Aytar'ın yazgan Çan Kakmak adlı kitabı tanıtıldı. Bu bilimsel akademik kitap değil, yazıcının yıllar devamında toplagan bilgilerge dayanıp yazgan bir çalışmasıdır. Şimdi Kırım'da Kırım Tatar edebiyatı, dili belirli bir noktaya kadar gelişti ama aynı gelişmeyi biz Kırım Tatarlarının yaşadığı diğer memleketlerde göremiyoruz. Diasporada Kırım Tatar edebiyatı gelişmiyor, dili konuşulmuyor, artık neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Bir asırdan ziyade vakit içinde Kırım Tatar tilinde olgan dengişmelerden diasporada yaşayan halkının haberi olmadı ve evlerinde kullanılgan şive tilinde laf edildi. Ama bugün Kırım Tatarcanın şiir yazılan, roman yazılan, hikaye yazılan, edebiyatı olan, bilimsel çalışmalar yapılan, akademik makaleler yazılabilen bir dil olduğunu anlatmamız lazım. Bunun için ortaya çıkan yeni eserleri, yeni yazılmış eserleri bizim insanlarımıza tanıtmamız da lazım. Kitapta til mevzusundan gayrı Kırım Tatar milli kimliği mevzusu da anlatıla. Kırım Tatarların milli kimliği eğer kaybedilirse yani Kırım Tatar adına da bir şey kalmayacak. Bu milli kimlik meselesi de çok önemli bizim için. Özellikle diasporada yaşayanlar için. Dernek Reberiyeti dengişmesi törenine temeli Kırım Tatar olgan Yalova şehir reisi de katıldı. Vefa Salman Yalova Kırım Tatar dernegine er vakit kol tutup yardım etti. Onun fikrine göre Türkiye'nin tarihi için mühim olgan insanlar arasında pek çok Kırım Tatarları var. Bunun ile beraber şehir reisi Türkiye'nin tek sözde değil de işte de Suriye'nin yanında turganı gibi Kırım'ın yanında durması gerek olganını ifade etti. Nasıl Suriye'ye bir dış politika gidiyorsak, nasıl Bulgaristan'a gidiyorsak, nasıl Yunanistan'a gidiyorsak aynı benzer politikaları Kırım içinde Türkiye Cumhuriyeti gütmek zorunda. Hiçbir zaman Kırım'la ilgili ben bir kanalda bir haber görmedim. Türkiye Cumhuriyeti'ne bunu kamuoyuna duyurmak lazım. Türkiye genelindeki bütün dernekler yapmalı. Bir araya gelip kesinlikle ve kesinlikle ulusal medyanın dikkatini çekmek lazım. Tedbirden son Yalova Derneği misafirlerine lezzetli tatlılar ve içimlikler ile sıyladı. Kelgenler toplaşu neticeleri ve yanı yazılgan kitap hakkında sübetleşip sıcak mühitte bulundular. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, Yalova. Bu saatga olgan soňky haberimiz edi. Hepinizge haýyrly günler tileyim. Daima ATR-le bolunuz.